Мен қаңы солығын Павловскай бөхөлігер опсая 613 төбе сылғы бар. Онтон сүрбетші үйері өлейін өріс қарияла қарытығар кыстығы дорур. Білген сылғыттар өріс әстенініне сылғыларын арыттан тахаран ұу келейтігер білімнені үлетін үгенігер сылжаллар. Екатерина Ефремова білімне әбет репортағығар. Биһиги билигин нөрүктәй сиригер отугар граф беригер келен торабыт, бүгүн Павловскай бөхөлеген сылгыһыттара Жокускай корат аннынагы өлүөнө өрүс уңа берегиттен карьялах арытыттан сылгыларын үрен тахарыр күннәре. Сарсырдаттан туруммут сылгыһыттар бригадилери 12 час агыта сылгыларын үрен агалан колбологонан тахардылар. Сылгылар үрдере чиң борга үктенет, дойдуларын билбитти сиеллери турдулар. Онтон сылгыһыттары Илян Сылжар Семен Тимофеев бәйети нөрүктәй нехилеген жалдатыгар тыга хайстыбатын специалигынан үлелер, оны тәңе сылгы титинен жарыктанар. Быйыл кысты күчөйдик таксыбы тәрәре 2 сылгыны Джон Уоран себиттерин булбуттар. Сүз барыхан тахаряк бүтән 2 хылгы бүтән Уоран сетилер. Өлөгөннәре булдыбыз. Онда табы хылгы улага хен каракка билдә бар. Онан беге где-то аонтан такабырыхан төрөгөлөк бүттен быйылгы жылга катәһәбит. Өр сылулеләбит опыттак сылаятчы укелитин маннык сабагалыр. Әбәбит наһа болбут. Мус чиң турар. Араска хары турданы у тахамулатары болуген сабагалыбыт бу өрүс эңәргәр олорор жоннор. Бу 9 кихилак бригадага кыржага сылгыһыттар кытары састарынан эдерерәри опытта холаттар баллар. Марка Конешников осколыны бүтерәтте сылгыһытынан агатын кытар сылжыбыта. Кени быйыл баһаны хаастыба теринне, оны Павловскайдартан соготок саңа сагалачы фермер Гранга кытта сылжар. Билим бутта бәр 6-10 беләп науны сылгылап болса, оны чаганайдар көрөт. Сылгыһыттар 2 сырыларын оңорору үссенеллер. Нөрүктәй нехилеге укелитигер билемнини үлетен казды түһүмәгән ытар. Онтон бастагыта эвакуационный пуну саңарды, онна оту уул басыргат тахараһын болар. Нөрүктәй нехилен эвакуапуна 2009 министерство, тегасты министерство тагачы беритнән о төрүт кахаста коллектива ормута. Оннан сыйла дигән бу укелитигер сылгы сөйһүнү ванна нәһилене инагын сөйһүтүн агалан укелиет биремет келен агалан гайы. Мантанинне укелен барыр дери нәһилек жалтата сылгыһыттартан бригада терен түүннәре күнүстәре харабыллан сылгы уны сөйһө каттан арыга кирбеттерин курдук үләне ыты болар. Екатерина Ефремова, Валерий Павлов, Саха телевидениета, мен хаңлас.